Wito wigutidia thayo gakunyita ugeni thiini wa mohoro-ini maitu umuthi ari muthenya kana muthi wa kiumia tariki ni 20 mweri-ini wa Mworia Nyuni tukumenyithie maria matinda makihanika icigo-ini itiganite cia bururi uyu. No mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma mohoro Matuuraini. President William Ruto kuria tongoria mathingate urumwe utungati-ini kuri muingi wa bururi. Kanitha wa New Life Prayer Center guthie na mbere na igongona ria mahoya ona thengia wa gukanjirwo marua maguo ni thirikari. Nashukuru Mungu ni kwa sababu alitubakisia uhai. Kamera zangu zikamalizika zote, simu yangu ikaisha, na sasa nimeomba Mungu tu anisaidie na ingine. Na andu aria marahonokire mutino-ini wa Fort Jesus mwena wa Ruiru gutariria uria mutino uyu urahanikire. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugukorwo tugiteithania na Wangui wa Mwangi thiini wa umemerekia na njira ya utauri wa ciiko. Tugakihoka wigutindia thayo na hwaini waku ni muhoreru. Tukiambiriria mohoro maitu, mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni oritie atongoria othe kugia na urumwe hari gutungatira muingi wa bururi makiria maundu-ini matiganite ta kuhurana na ciiko cia gukumio undumwe na gutigirira thirikari ni yahingiria muingi ciraniro ciao ciegie uthii wa na mbere. Akiaria ari kaunti-ini ya Kisii, President ningi ni oritie atongoria mwena wa mung'ethaniro gwithema kuhuthagira mbeu njithi hari utabania wa mirurungano yao iria kaingi irikagirira na uthukangia wa indo cia muingi. Riboti ino tuhariirio ni mwandiki witu Mwaura wa Gunya. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto erekeire nginya gitaro kia Nyanza umuthi kuria anyitanire na etikia hindi igongona ria gucokia ngatho kiharo-ini kia Nyanza kaunti-ini ya Kisii. Kutupatia mwaka mzima. Akihuthira mweke wa president ni athingatire atongoria othe kugia na urumwe gatagati-ini kao niguo kuhota gutungatira muingi wa bururi handu-ini ha gutura na ndũgamano iria icũngagĩrĩria gutharara kwa motungata ma muingi icigo-ini itiganite. Mimi nawauliza viongozi wote wenzangu tushirikiane. Uchaguzi inafanyika kila baada ya miaka mitano, wenye kusema ni wananchi wa Kenya wataamua. So tusiwapiganishe, tusilete fujo, tuunganishe wananchi, tuendelee na maendeleo na Kenya itakuwa bora kama nchi ambayo ni nchi yetu sisi zote. Kuringana na President gatiba ya bururi ni ikoragwo ikuranite wira wa honge itiganite bururi-ini ta mwena wa mung'ethaniro. Aria augite wira wao ni wa bata hari guteithĩrĩria thirikari kuhurana na ciiko cia ngukumio na gutungatira Kenya handu-ini ha gutura mahuthiraga muingi wa bururi gutabania mirurungano iria icũngagĩrĩria hathara nene. Kando na kwamba kuna baba anaongoza maandamano na sisi tunafuata yeye, wewe kama kiongozi wa nchi tafadhali ita mzee, kana yeye. Sisi hatutaki nusu mkate, tunataka wewe ukule hii mkate mkubwa na ukatie kila moja, mkate moja Kisii, moja Ujaluoni, moja kipande moja, nchi yote ifurahie. Na wanafaa kuendesha kazi yao ya upinzani kulingana na katiba na sheria ya kuchunguza mambo ya serikali, provide oversight, kuhakikisha kwamba mambo haendi kombo. Tunashirikiana kupigana na ufisadi, tunashirikiana kukwamisha mambo ambayo sio mazuri. Lakini ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo. Mĩario ya mutongoria wa bururi ĩrũmĩrĩire ihoya rĩa atongoria arĩa mauma igongona-inĩ rĩrĩ makĩmwendagĩrĩra ndũgamano ĩrĩa ĩkoragwo ho gatagatĩ ka gavana wa Kisii Barati na mũmbunge Silvana Sosoro nĩguo kũmahotithia gũtungatĩra mũingĩ wa mwena ũyũ na ũrũmwe. Your Excellency, I'm not happy. There is too much violence in Kisii.
There is too much noise in Kisii. You know when people are making noise, they don't work. I want to plead you to intervene on our behalf. Talk to this team because most of them are in your UDA. Some of them are with us in ODM. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii. Yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati. Tunataka kuja kwako tufanye kazi pamoja. Hatutaki vita hapa Kisii. Nawaambia ndugu zangu viongozi wa Kisii, please, as was said by all the leaders here, let us work together. Wacha tuheshimiane, tushirikiane, tupange mambo ya viongozi hawa, ya wananchi hawa. Mambo yetu ya uongozi itatokea hapo mbele, wananchi hawa watatuamua, kila mtu aende na bidii. Kirivotera Kameme TV, Chichago Maura, Wagunya. Tugithina mbere andu aria marahonokire gikuo cia rera itora-ini ria Fort Jesus mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu thutha wa kugwa irima-ini ria mai na gutiga andu 6 makuite ni matariirie na kimako uria mutino ucio urahanikire. Dan Mwaura uria urari mutabania wa igongona riri na uria ni umwe wa aria marahonokirio augite mihango ya kuhonokania ni irambiriirie thutha wa makiria ma andu 17 kugwa irima-ini riu ria uriku wa futi 15. Kurumirira mutino uria urahanikire muthi wa ira thutha wa andu makiria ma 17 kugwa irima-ini ria mai itura-ini ria Fort Jesus gicigo-ini kia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu na gutiga andu 6 makuite aria marahonokire gikuo cia rera ni maratariria mutino uyu uria urahanikire. Turenda riu tutinie keki ino. Dan Mwaura uria urari mutabania wa igongona ria uhiki ni aratariria uria andu maraihuritwo ni gikeno magithie kugira muhiki kwao mucii mbere ya mutino uyu kuhanika. Tulipanga mipango asubuhi kama kawaida, tukajitayarisha ili tuweze kuenda kuchukua bibi harusi. Wakati tulitoka tukafika mahala pale, tulipata kisanga ambao hatukuwa tumetarajia. Wakati tulikuwa tunaimba kwa sababu ya bibi harusi, tulikuwa tunasifu mahali hatukujua ya kwamba kuna shimo. Mwaura arari umwe wa aria marahonokire gikuo cia rera thutha wa andu makiria ma 17 aria marainagira iguru wa irima ria mai riria rirakorogetwo marahobokire thiini wario na riria ni ria futi 15. Ile shimo iliweza kupasuka kwa sababu watu walikuwa wengi sana na tukaweza kuzama ndani ya hiyo shimo na tukajipata ndani ya shimo tukiwa watu wengi sana. Aliyekuwa anaolewa aliponea chupu kwa sababu alikuwa amejiandaa na hata maids ama flower girls walikuwa washaanza kutoka, lakini wakati tu anataka kutoka kwa mlango diposa hiyo kisanga ilifanyika. Mbere ya mihango ya kuhonokania yambiriirie o mundu ni arageragio uria wothe angihota niguo ndagatorio ni uritu wa mai, no kwa mutino muru andu agima 5 hamwe na mwana umwe ni maratoririo na gukua. Nikajikuta nikichukua video, but hiyo video haikumalizia vizuri ni kwa sababu vile tulienda kutoa bibi harusi tulipata ajali kwa sababu uzito wa pale kulikuwa kumewekwa kafuro kidogo, ilizama na tukajikuta tuko kwa shimo ndani na tukatabika sana kutoka kwa hiyo shimo. Mwena-ini wake Joshua Kinyua uria urari muhuri wa bica ni arateire indo ciake cia bata irima-ini riri na una thengia wa gutungio hathara ino ari na undu wa kwirahira kuona ni arahonokire mutino-ini ucio. Lakini tunashukuru Mungu ni kwa sababu alitubakisia uhai. Kamera zangu zikamalizika zote, simu yangu ikaisha na sasa nimeomba Mungu tu anisaidie na ingine. Kuhana uguo mubunge mutumia kaunti-ini ya Kiambu Anne wa Muratha ni uritie akia manyumba gukorwo na wigiririki wira-ini wao na kurumirira mitaratara yothe ria gathikitwo igie waki wa nyumba niguo kugiririria mitino ta ino kuhanika. I'm promising that I know the county government will be able to take care of this, and those of us also that are also in the National Assembly and members who are elected in this county will be able to stand with people in this tragedy so that we are able to sort this issue together, and I'm sure we are equal to the task. Kuringana na wa Muratha, thirikari ya kaunti ya Kiambu niwe kurugamirira ngarama yothe ya aria marakuire kurumirira mutino ucio.
Mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua ni ukireire atongoria gitaro kia Mount Kenya aria mari thirikari-ini ni kwaga guthingiriria utonga wa bururi ugayo kuringana na uingi wa andu. Akiaria ri mwena wa Juja, Karua augite atongoria gitaro giki marehuriria o mundu na gwake thutha wa kugirio ni thirikari ya Kenya Kwanza kwariria mufango wa one man one vote one shilling. Oho Karua ni ukireire mufango wa thirikari wa kuheana ngombo cia mathomo ma githomo kia iguru akiuga ni ukuhatiriria a Kenya. Tariu andu mararithagana makienda kuga kugie na waragania mbeca igayagwe na wingi wa andu. Ni twanyitanira matumirwe kanua o rimwe makirwa ndiroigua kungiaga andu te ithue guku nja turakimwitiria mugwitirua nuna kuria ni maramakua mwatwona mukenage na mugatuboera Ngai atube binya tuthina mbere na gwika atia. Na nikio katiba itu yugite Kenya ni bururi wa ciama cia mung'ethaniro. Katiba ni igiritie ithuothe tukorwo kiama giki andu makigucania andu ni mabotaga kugiriria mwei ni mabotaga kugiriria mucunani na mundu uria urabinyiriria andu no kwaga andu mararuga mate ithue weigwe Raila ona korwo tari wa muikiria kura umenyage thauti yake igutethagia banene we ni kwagite waragania gukagia na muthutukanio gigicugutuga muthutukanio discrimination na nikiorerwo nikioni ati ciana citu cia the university itegucoka kubewa mbeca uria irabeagwa iciothe marero gua ndikiwe kana marithimagwa na kiro kana ni kithukio kana ni ritwa waroruo kerwa wewe na mbeca na ringi muciari waku ni muthini tuge turenda Riboti yo ni tugukorwo tugiikiria nayo ni tugukorwo tugicokereria na mangi tugithie na mbere na kuhungura matũra-ini maitu ni thutha wa ihinda ritari coho. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Hela misawai Kenya! Machukuli hapa na cubes una. Ule mtu anachapana sherehe studio. Utakata. You create a love story which is going to end up as a life story. Nimeka mkutafuta tu kwela smart. Kumesema ulikuwa mwizi. Unataka tu kunibia tu ropia. Kama umezima nyamaza. Utachapa na Mrwanda wewe. I like him. I don't like light skin girls. Mom is talking. Mom is talking. Usipatie uchali Mike tena. Wacha aende. Aende. The year is 2023. The day, Sunday, 20th August. Kameme, Kayukabo Ige na Kameme TV. Turakurehera Mogithi All Stars 2023 11th edition. Kiumia mwedi mirongo ere Agosti. Korea, Red Berry Lounge, Roy Junction. Ekarurumione Koruga wa Wajiko mzima Karaoke wake Rutara Gave wa Jerry Eddie Gathenge Kamoko Maikoroa Garoya Junior Moigai wa Joroge Joyce wa Mama 90K Kamso Gasha Dhiwadhu DJ Dibul Nage Aige Mogithi All Stars 2023 11th edition Kiumia mwedi mirongo ere Agosti Red Berry Lounge Roy Junction. Hihi we hau na ni urathĩnĩka nĩ mai Magiline Solutions nĩ kambuni ĩhotanĩire harĩ kwenja bohol Kenya na East Africa. Twenjete bohol makĩria ma 1,000. Tũrakũrehera bohol malipo pole pole, ũgatoborerwo mai ũkarĩhaga pole pole. Ndũkaga mai ploti-inĩ yaku, cukuru-inĩ, factory-inĩ ona mũciĩ-inĩ. Ũka Juja Town Magiline Warehouses barabara-inĩ ya gũthiĩ Juja Farm. Thimũ nĩ 0722 9696
+82 kana 0722993523. Imagine gutaforerwa mae ma bohol ori heke kahora kahora. Margiline Solutions, solution for all your water needs. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ngatho nĩ gũtwarana na ithuĩ nĩ twacokereria oro rĩngĩ ngakũnyita ũgeni tũgĩthina mbere na mohoro maitũ ma matũũra-inĩ. Mĩhang'o ya mahoya kanitha-inĩ wa New Life Prayer Center nĩ thire na mbere mwena wa Matuuraini kaunti-inĩ ya Kilifi, ona thengia wa kanitha ũyũ gũkorwo ũrĩ ũmwe wa marĩa marakanjĩirwo marũa maguo nĩ thirikari. Kanitha ũyũ ũkoragwo rungu rwa mũhunjia Ezekiel Odero na etĩkia aguo nĩ mamenereirie ikinya rĩrĩ rĩa thirikari. Gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, kanitha-inĩ wa Theophilus ũrĩa onaguo rarĩ ithabu-inĩ rĩa kũhũrwo ithanwa nĩ thirikari, gũtiuma na mĩhang'o o yothe ĩgũthiaga na mbere. Mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ na riboti ĩno. Uyu ni kanitha wa New Life Prayer Center uria utongoragio ni muhunjia Ezekiel Odero mwena wa Matuuraini kaunti-inĩ ya Kilifi, na ni umwe wa makanitha na ciũngano iria irakanjĩirwo marũa nĩ thirikari gatagati-inĩ ga kiumia gĩkĩ. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ mĩhang'o gũkũ yuma o ta ciumia iria ingĩ, na etĩkia nĩ mekinyirie gũkũ nĩ ũndũ wa igongona rĩa mahoya, na arĩa twaranĩirie nao wĩgiĩ ikinya rĩrĩ rĩa thirikari nĩ marimenereirie na gĩkĩro kĩnene. Kama kuna shida na kanisa na serikali, inafaa hiyo protocol itumiwe vizuri, kwa sababu kanisa lilianza kitambo. Kanisa tu lifunguliwe. Kama kuna makosa tukae chini. Kanisa tuko tayari kusikiza makosa yetu na tuelezwe jinsi tutakavyoendelea kuabudu Mungu. Hao watu wanaomba shetani, kanisa ya shetani kwa Mombasa pale. Kwa nini isifungwe hiyo? Na kwa nini yule mtu anaomba ndebo wasipa asifuatiliwe? Kwani Ezekiel amefanya nini? Si yule mtu mwenye anaomba ndebo wasipa anajulikana mpaka na serikali. Kwa nini huyu asiende achukuliwe? Hii imefanya nini? Nao onjoria arĩa marutagira biashara ciao hakuhĩ na kanitha ũyũ marongoreirie magana maingĩ ma etĩkia arĩa mathomaga gũkũ, rĩu marauga biashara ciao irĩ ũgwati-inĩ wa kũhagũka kũrũmĩrĩra itua rĩa thirikari kũhinga amu ona mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩgunĩka na mawĩra thĩinĩ wa tabarĩra ngũrani cia kanitha ũyũ. Amekuwa wa manufaa sana katika kaunti mbalimbali, manake kunao wakazi hata wa Nairobi wako huku kukaa kikazi. Nikuja tu mwezi wa 7, ilikuwa ni Holy Communion. Hiyo siku niliombewa na nikapata kazi. Gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, umwe wa makanitha marĩa makanjĩirwo marũa nĩ kanitha wa Theophilus, na twamũrĩkithia ndurumeni citũ gũkũ tũkorire gũtarĩ mĩhang'o ya mahoya. Maya magĩthiaga na mbere, mawoni ngũrani nĩ maheanĩtwo nĩ atongoria a ndini na onjoria kuma ikamba-inĩ arĩa monanĩtie kũnyita mbaru itua rĩa thirikari rĩa gũtunyũkithia marũa makanitha matandatũ, makiuga thirikari nĩ ĩrĩ na ũigĩrĩrĩku wa gũthingatithia ũigĩrĩrĩku wa makanitha gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ onjoria makĩũria thirikari ĩtabanie ũthuthuria baranginyo. Serikali inafanya uchunguzi na serikali inafanya kazi ya kulinda maisha ya raia wake, na jambo lolote, iwe ni chama, iwe ni kanisa, iwe ni nini ambao inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi wa Kenya, lazima serikali kuchukua hatua. Makanitha mangĩ marĩa maragwĩrĩirwo nĩ ithanwa rĩa thirikari ni Good News International, kanitha wa Headquarter of Christ na kĩũngano kĩa Royal Park Home Owners Estate. Gũkanjwo kwa makanitha maya gũkĩte o rĩrĩ gũkoretwo na ndereti hiũ ĩgiĩ ũrĩa makanitha mabatiĩ gũkorwo makĩnyabarwo nĩ thirikari thutha wa kanitha wa Good News International rungu rwa mũhunjia Paul Mackenzie gũkuruhanio na ikuũ cia andũ makĩria ma 400 mwena wa Shakahora, na arĩa meimaga kũrĩa na mithingi ya wĩtĩkio ũrĩa mabundithĩtio nĩ mũhunjia ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Kilifi, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ.
Gathondego wa gathungu ni riboti yo tugithina mbere thutha wa gutemania ndereti ya gukuranwo kiwatho bunge-ini kiumia kihituku. Kamiti ya amemba 10 ya miario gatagati ga thirikari na mung'ethaniro ni irigirirwo gucokereria cikaro cio muthenya wa rucio. Kamiti no icokete thutha wa kiumia kimwe gia kuhariria mutaratara wa agenda iri kwambiriria indi kiumia-ini giki uteti wa kumenereria cikaro ici ni ukoretwo wakiriirie umuthi. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiuga cikaro ici ibatie iteanĩrio, akiuga itire na uguni kuri muingi wa bururi. Mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u niwe wina riboti ino makiria. Jumatatu ya rucio kamiti ya miario ya uiguano ikire hamwe thirikari na mung'ethaniro niguo itanyitwo kwambiriria cikaro ciayo iri na muhuri wa bunge cieri wa thutha wa mihango ya kubanga agenda kurikirira. Cikaro ici icokete thutha wa kiumia kimwe kia nditimunono cia kiuteti iri iguciririe utongoria utiganite wa kimabũrũri. Gacumbĩrĩ ka mung'ethaniro gakiandĩkithio kĩgomano-inĩ kia 10 kia utamburukia wa mahinya ria mutongoria wa Azimio Raila Odinga kumithirie miario ya baruthi wa Amerika bũrũri-inĩ Meg Whitman ĩgiĩ ũgacĩru wa gĩthurano kia mwaka mũthiru. Ũmũthĩ mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro augĩte miario ĩno ona ndĩbatie gũthiĩ na mbere. Tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. Tunasema sasa tuachane na hii mazungumzo. Mazungumzo inatupeleka wapi? Tuendelee na maneno ya kazi ya kujenga barabara, kazi ya kuweka maji, maneno ya kuongea. Sisi hatuungi mkono, tuachane nayo, tutembee na kujenga Kenya yetu. Mwena wa thirikari utongoretio ni President William Ruto wikinyire agenda ya Azimio igie kurora keri maumirira ma githurano kia president defatie kuigirirwo metha-ini. President akioneka kuhimbiria uge wa baruthi wa Amerika Meg Whitman ati githurano kiari na waragania. No kiuria kiria gitanyitwo kuria kamiti ino mitwe ni kiria kirariririo mucemanio-ini wa Raila Odinga na President Ruto cikaro-ini ngurani na Senator wa Amerika Chris Kun kuona niwe warehire hamwe President wa kana Uhuru Kenyatta metha-ini ya miario na Raila Odinga mwaka-ini wa 2017. Lazima tuheshimiane hapo, na wanafaa kuendesha kazi yao ya upinzani kulingana na katiba na sheria ya kuchunguza mambo ya serikali, provide oversight, kuhakikisha kwamba mambo hayaendi kombo. Tunashirikiana kupigana na ufisadi, tunashirikiana kukwamisha mambo ambayo sio mazuri. Na hii maneno mengine yote huyu barozi akiongea anatukanwa. Sisi wanasiasa tutulize boli. Hawa wazungu wote hata wa Amerika gereza wote tunafanya biashara nao, tuwaheshimu kwa sababu pia wao ni viongozi. Kamiti ino ibatie gukorwo etirihite mihango yothe thiini wa mieri eri na riboti ya muthia kanengera utongoria wa miena yeri Raila Odinga na President William Ruto no kana honge ona ikundi ingi ciina mawoni matari agenda-ini iria itemanitio ni megukuruhanio no kiuria gitari kiracokio. Uria wari Senator wa Machakos Johnson Muthama ugite ndereti ya guthurumia mihaka ni ibatie twarwo kamiti-ini ino. Hakuna mtu anakataa hiyo. Mimi mwenyewe nimesimama na kusema kuna kaunti zingine ambao asifanyiwi usawa kama Kitui na Mwingi, na nikasema Mwingi lazima igawanywe na Kitui na iwe ni kaunti tofauti, kwa sababu ukubwa wa Kitui ni zaidi ya Makueni na Machakos ukiweka pamoja. Maya magithiaga na mbere amwe ya atongoria mwena-ini wa Azimio ni moretie President William Ruto agie na giikaro na mutongoria wa Azimio Raila Odinga. Gavana wa Kisii Simba Arati augite mativatairio ni ngeithi cia urumwe no keki ya bururi igayo hatari muthutukanio. Baba anaongoza maandamano na sisi tunafuata yeye. Wewe kama kiongozi wa nchi, tafadhali ita mzee, kana yeye. Sisi hatutaki nusu mkate, tunataka wewe ukule hii mkate mkubwa na ukatie kila moja, mkate moja Kisii, moja Ujaluoni, moja kipande moja, nchi yote ifurahie. Ribotera Kameme TV retorekwa ni Mwaura wa Ndung'u. Gatho Mwaura wa Ndung'u ni riboti yo. Tugarurire oro hanini tuingire mbitika iharo-ini na timu ya bururi ya mubira wa moko Malkia Strikers no ithiete na mbere
na gwika wega macindano-ini ma gitaro kia Africa maria marathi na mbere bururi-ini wa Cameroon mwena wa Yaounde. Malkia Strikers marandikithirie hotani wa ngucanio-ini ya gikundi kia B magithaka na bururi wa Morocco na seti 3-1 ngucanio iria irathakirwo hwai. Riu Malkia Strikers magacemania na Lesotho ngucanio-ini yao ya gatano ya makundi ma mbere ya gutungata thiini wa ngucanio cia kuherania riri mari kihitahitano-ini gia kuiyukia nguga ya Africa iria matahotanite kuma mwaka-ini wa 2015 ndumwe na kwigwatira tigiti wa guthaka Olympics cia mwaka ukite bururi-ini wa Faraja. Tugakiendithiria nyarari cito cia Malkia Strikers uhotanire maragithie na mbere na ngucanio cia kurio gwo bururi-ini wa Cameroon. Hau niho ngukorwo ngitirihira mohoro maitu ndirerwo ni Wangui mwathiriri witu na njira ya ciko ndimugeithirie shosho wao etagwo Evelyn Wangui na guka wao Wilson Waweru othe me haria Murang'a mwena wa Gatumbi. Ni mwageithio shosho wa Evelyn ni Evelyn Wangui na guka wa Wilson Waweru. Aya hau niho ngukorwo ngiamburira he maitu ya mohoro ma Matuuraini ni tugucokereria haha oro ringi thiini wa mutamburuko wa mohoro koguo tucemanie thaa 3 cia hwaini. Ngai kwendithiria wiroreri mwega na hwaini muhoreru. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Wangui wa Mwangi mutwathiriri na njira ya ciko. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey! Kamama, pigwa shock.